Reka nongere nguhe ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kubwira ko Bruce Melody yamaze kugaragaza impamvu zatumye adakorana n'indirimbo n'abarimo Davido na Burna Boy muri iyi nkuru, kandi ndaza kubwira ibyo wamenya kuri Joseph Blackmore wegukanye Tour du Rwanda 2024 muri iyi nkuru, kandi ndaza no kukubwira ko ku munsi w'ejo aribwo Diamond Platnumz yatangarije abakunzi be ko Haji Manara yamugiriye inama yo kureka gufunga umutwe agasaba imbabazi Zucu wamukatiye. Nawe rero avuga ko yabyemeye ndetse afata n'inzira amusanga Zanzibar aho yari afite igitaramo. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyere kuri inkuru ya Bruce Melody. Uyu wacu Bruce rero wamenyekanye cyane nka Bruce Melody yahishuye ko yashatse gukorana indirimbo n'abahanzi bo muri Nigeria barimo Burna Boy, Davido, Teknomai. Yabigarutseho ubwo yari ari mu kiganiro Mambo Metso cya Radio Citizen, ubwo yabazwaga niba yumva adashaka gukorana n'abandi bahanzi bo hanze ya Afrika y'Iburasirazuba. Uyu Bruce Melody rero yabanje kwitsa umutima avuga ko abahanzi bo muri Nigeria barimo Davido, Burna Boy, Teknomai bari mu bo yegereye ariko bakamugora cyane, n'ubu akaba rero atarabasha kumva ikibazo bagira kandi baba bishimiye ibikorwa bye. Ati rero aba bahanzi bo muri Nigeria bose buri gihe baba bagoye, ati birakomeye cyane gukorana nabo, ati gusa abo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba bo ubona ko batakugora cyane. Yakomeje agira ati rero kuva kera nashatse gukorana nabo, kuva kuri Tekno, Davido, Burna Boy, turabizi ko baje ni Kigali, ati ntabwo biba byoroshye. Yagize ati nge n'ubwa mbere nari ngiye muri Marvin Record muri Lagos, mbese sinzi uko babikora ariko ntibiba byoroshye. Ati ntabwo wigeze rero banyishyuza, bumva imiziki yawe bakayishimira, ariko iyo bigeze ku gukorana indirimbo bagenda gake cyane ntibaze muri studio. Ati sinzi ikibazo bagira. Uyu Bruce Melody yavuze ko mu rugendo aherutse kugirira muri Nigeria yaragiye kureba uko yakwagura umubano we n'abahanzi baho, gusa ngo nabyo ntibyari byoroshye. Uyu muhanzi rero yahishuye ko indirimbo Katerina byari byateganyijwe ko azayikorana na Nyashinsi ariko ntiyaboneka muri studio, birangira rero ayikoze wenyine, gusa ngo yumva agifite amashyushyu yo gukorana nawe. Uyu muhanzi rero uri kubarizwa mu gihugu cya Kenya kuri ubu yemeje ko yamaze gukorana indirimbo na BM Baraza wahoze muri Sauti Sol izajya hanze mu minsi iri imbere, ndetse kuri ubu yatangiye gukorana na Nadia Makami nawe wo muri Kenya, indirimbo iri gutunganwa na producer Prince Ekizi. Bruce Melody yashuye ko nyuma yo gukorana indirimbo na Harmonize wo mu gihugu cya Tanzania, ubu ngubu amasa yahanze nandi ndetse umushinga wayo wamaze gutangira. Uyu muhanzi rero yishimira gukorana indirimbo n'umuhanzi babaye inshuti, ngo kuko ibyo biramworohera cyane akisanzura akumva ko bari mu mujyo umwe. Avuga ko rero indirimbo yakoranye n'abarimo Calligraphy Jones, Harmonize na Bahati bitigeze bimugora ndetse byashibutse ku bushuti bagiranye kuruta amafaranga. Yemeza ko rero nta mafaranga yabishyuye ngo bakorane indirimbo. Reka amakuru yacu tuyerekeze muri Tour du Rwanda turebera hamwe ibyo twamenya kuri Joseph Blackmore wegukanye Tour du Rwanda 2024. Umwongereza Joseph Blackmore w'imyaka 21 kuri tariki ya 25 ku cyumweru Gashyantare 2024 yanditse amateka yo gutwara Tour du Rwanda 2024 n'umwambaro w'umuhondo uhabwa umukinnyi wakoresheje ibihe bitoya cyane. Mbere yuko rero yegukana Tour du Rwanda 2024 ku wa gatanu nibwo Joseph Blackmore ukinira ikipe ya Israel Premier Teach yaciye agahigo ko gutwara agace ka gatandatu akagatwara no ku isabukuru ye y'imyaka 21, dore ko avuka ku itariki ya 24
z'ukwa kabiri. Uyu munsi rero uyu mwongereza yanditse andi mateka yo gutwara Tour du Rwanda 2024 n'umwambaro w'umuhando uhabwa umukinnyi wakoresheje ibihe bito. Nyuma y'umunsi rero umwe gusa yujuje imyaka 21 y'amavuko. Aka gace Joseph Blackmore yegukanye kakinwe kuri iyi tariki ya 25 ku cyumweru mu kwa kabiri nyine 2024. Abasiganwa rero bahagurukiye kuri Kigali Convention Center baca mu bice bya Gishushu, Ukwandengeye, Golfe, Minagiri, Ninzi, KBS, Sidrake, Nida, Kimicanga, Round Point yo mu mujyi, Nyabugogo, Ruriba, Norvege, Tapi Rouge, kwa Mutwe kuri 40 no kuri Statique. Bakagaruka rero kuri Kigali Convention Center. Uyu mwongereza rero Joseph Blackmore niwe watwaye Tour du Rwanda 2024. Uyu Joseph rero ukinira Israel Premier Teach wegukanye Tour du Rwanda 2024 agiye guhembwa angana na miliyoni 4,830 by'amafaranga y'u Rwanda yavuye ku mayero nyine 3,250. ni mu gihe rero uwa 20 we ahembwa amayero agera kuri 40. ubwo no kuvuga ngo ni 55,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo wamenya rero kuri Joseph Blackmore wegukanye iyi Tour du Rwanda 2024 asanzwe ari umukinnyi mpuzamahanga w'umukino w'amagare wabigize umwuga. yahagarariye rero igihugu cy'Ubwongereza mu mikino ya Commonwealth Games kane. Ntabwo aramara igihe kinini mu masiganwa y'amagare dore ko yabitangiye muri 2019 afite imyaka 16 y'amavuko. abitangira mu irushanwa rya National Trophy Series rihuriramo abatarengeje imyaka 18 mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze kuri uyu Diamond Platnumz, aho ku munsi w'ejo aribwo nyine Diamond Platnumz yatangarije abakunzi be ko Haji Manara yamugiriye inama yo kureka gufunga umutwe agasaba imbabazi Zucu bamukatiye. nawe avuga ko rero yabyemeye ndetse afata inzira amusanga muri Zanzibar aho yari afite igitaramo. muri iki gitaramo rero cyiswe Full Moon Party, Diamond yasanze Zucu ku rubyiniro ubwo yari arimo ataramira abakunzi be amusaba ikigongwe binyuze mu ndirimbo bise Watasubiri. Reka amakuru yacu tube tuyahiniye ahangaha. nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, ariko bwa mbere rero udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. turabakunda cyane.